Jesu nguyimpendulo Yesu ilona yele Jesu nguyimpendulo Yesu. Awu sekunjalo madoda, sanibonani bafowethu, kubingelela nje wonke umuntu bafowethu uthanda umculo kaMaskandi, ngingakhethe wona namuntu. Cha bafowethu, ngicela ukuthi nginethulele ukuthi nawo umsebenzi wami uphangisa ukhona umsebenzi omusha, i-EP entsha bafowethu esihloko sithi Thokola Themba bafowethu. Iyatholakala online bafowethu, ungangena ku-YouTube ubhale ukuphangisa uzowubona wonke umsebenzi wethu ukhona. Ungasilandela la ku-Facebook, uzoyithola i-link ku-Facebook uphangisa Siphiwe Njoko, bese kuba khona i-page uphangisa. Ngiyacela bafowethu ukuthi nisupportele umsebenzi wethu bafowethu, ngicela kakhulu. Yiwo nje lo, awukho omunye bafowethu. Sithi hayi ukhona uShembe bafowethu, ukhona uBhombela. Ngiyabonga kakhulu ngane zawethu.